Biyag ti tao. Gapu iti kinangato ti pride, imbes nga urnusen ti saan na pagkikinawatan ti pamilya, saan tapanagibalas ta aramiden da kat awan pakibyangan da, numarakrak ti pamilya da. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ruden denggan ti episode 214. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pa. Agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit man na nasarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabrod manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ikati adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabrod. Pag-abrodam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang, iso tulungan na ko ma. O sige, asikaswam nga roden ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak lamasangot agaw Virgina eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laangan ti pangibatsak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti pan nakabambanog ko day, jay. Pakawanan na, bakit? Ala, lipatan mo day, Jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni abroad. Awan kanyak tagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo ngay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala. Bay, antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita, nakaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek, nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tiinan, nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek naam. Agina ka pa nga raw. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniformem iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usarelan. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, nay, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubeng, ipag. Adada ije silet. Mabiit laang tayabak ina bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Aw awirak dagitan nak mi.
Ipamaysak ti mga sikaso kadagiti anak may itikabsat mo. Ipag. Anya? Bagaam di asawa manay. Adakan ka dagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Wen, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan yaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmut amo dayandan. Andadan sa ije likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mat dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw nagkukutong da. Nakusim da nga road. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi da palayan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay, makumi-kumak. Kanawan metlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan dagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asaan da amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agamit, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jak kaya takasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Uwan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasek manen akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta nakontak kamat laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamat agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang.
Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kun nga agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga asawa. Kat, dagiti anak mo nga Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulat ta, manang. Kan agpaw ika kumamot iti para ka dagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom kita. Ado ti paggastusak dito Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang dagiti anak ko. O sige tani, simang putin ti amok. Bye! O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga may anak ka. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Nga maping agsangsangit ka. Saan da ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito Nakautang ak ngamin kadakwada, manang. Agpagpakasiyak. Pawitan dak man iti pagbayad ko iti utang ko dito Anya? Apay, mano ti utang mo dito? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Ay, Jenny, aguray ka. Limok magkakadilaang wanuan niya. Masikogak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya? Pagkawanan dak ko nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat na nako. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusen tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenay, abalayan. nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasaw abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenay. Tadamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak ko Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gabrod. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan.
Dito'y kalatan. Taas si kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't ano, nakasanggir kami latan kan kamanang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan kon nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wano saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanamading ko. Wen manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wan, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabroad ka ko naman Una nang. Nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panagabroad ko. Ay, kasta ay ka nasayaat nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay tar aramidam. Grocery ak mampay, sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Unayin na pan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Uray siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko man, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asin ni Nar, di babaik. Pakawanan nakmat, Mani. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan, Mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailang aging gaita. Ay-ayatan ka mat, Mani. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayon ng tikinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Uwan, nang. Kat di ko mga rudbaybay andag iti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kauwan, Day talagayam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan. No nakabasol ka, agpakumbaba ka, kat agkid daw ka iti pamakawan, tapno maurnos matlaeng ti saan a pagkikinnaawatan. Bueno, gagayem ditan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo amin, kat di yo kumalipatan ti ag-like, share kan subscribe, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. God bless kada kayo amin!